Khironi PGR along le Tharlinang Jipusi Chief Minister Office along Pinpura lo ke Pajorda Maputhak hampang asong atung pherang ke mi kani Asamang kang along kaprek adim ahawara along forest along leilapen PGR along kedo aron repen kedo atuma phan Assam Gofatum Katharli bom Lasonsi Karbiang long satami Khironi lapen Uttar Borbila long PGR along kedo aron repen kedo adim atuma phan tami Prabjin pen Tharlinang Jipusi patumi Guwahati rong supialong Chief Minister Office along Katsa SYC pendang lok Pinpura lo Kipajorda Maputhak hampang asong atum pherang ke me kami lapu Pinpura lo along ke jongduna tengke Karbiang long along letame nang pajok dunangji lason si PGR along le along ke do lapen Assam Gov lapen Meghalaya Gov angrong give and take policy alam don along Karbiang long along le pajok ponangji puta jongdu Lapu Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin pen kaning Jepon Article 244A pente non Karbiang long kaching thur ke the open kaprek anta so selupu kaning je puthak so dak pen kapin rempo laso pherang ke me long katsa mepu Samson Ingti ke SYC mepu Edison Tobi website lembang lit songlong paratum chetongpo News Desk Report News Fast Karbiang Dr. Mumin kaning je bangke next alang li MLA tami ke ha ye phan tamane Karbia food pele ni ke hai kali ke hai ibom ke Karbia food kom he long le phelang ta ni tung labang so Karbiang long le phelang ta ni tung ke chirai si ke ong lo lada ni tung phan ke plum ya ame ave lo jak kong ave lo so council ke pu labang so khemeta chi pi si pi ni Karbi phan Karbiang long autonomous council phan si lang lo si kaning ye mati la ke pini nang li pen ni li phan li tung chirai nang ni itu mana kijabang ke EM tu, itu mana aja MEC tu, itu mana aja bang CM, itu mana aja MLA, itu mana aja Karbiang long aja MP. Lagi alang tu parti dia angbong bang ke home, MLA panta alang tu non apa lo kepatherak mati. Ni Dr. Mumin. Ni ke claim ni senapot bang ke thom MLA angbong pen ni ke claim ni LAC along ke developing lo ko si ni phana ngelang lun silet kote kumano la dakelang lun silet development kumano kelang silet ke ku pialam lo nonalang aku Karbi phanse aku ini tum phana pu mane itum phana anak kiluno ni tum na ale nang phana vidata nang tum thanga thekelo nang tum la ame di ke claim do anak Karbi ka minang kai po ni tum hanang sorsar po ni tum hanang pinrem po hopta esi ciklo jo ko ano na tunang sosar po lalo ting samri po pinap diglo te labang so Karbi bangke usar pine ahem si thoktoy po lasi muhedi tumarong pasanghu po zona taxi ili tum jongsi ining ki pung binong ituma sentiment binong bolute ni ki kai lale tum ni ki jangge ni ki pa jang nai kali ami phi ki kai chote tum ningang samne kali alam khan ka pin rem go back kipu chokle ili tum labang le tum ninge jangge ili tum ninge pa mi nai kali ili tum jong sa hok aha ili tum Karbi atom phanangalang sile binong Karbi tum I guess no ninge tan binong lo ninge plum binong lo ninge thor binong ninge hajat binong lo posi itum ninge chibina ibangke upcoming election na hut ini ki pung chibinang po hala so hut nang si hok Karbi tum ninge pung lo po bangke ili tum ang thek lang nang po piran dia thek nang po la pa Nasi Karbiang long atung sulang dua rada atung kamon kinai nona pora bangke nona pora itu kamon kipan kacini naya bangke lah hello hala parti patheri kei lapen longle phelang longri lapen kei apana join bangke ili tum parti patheri parti bangke lah hello na khalo tu for free so na khalo nasi hat tuma pulo pijar ke nong ke election se pupai ningi tangle ha 244 hang bom lo 244 ta hala ki nak ki hang pinang ya tu council long EM do ana tum chingwai chi rai si council pen isia no isi meeting ka chi rai je Karbiang long long ke hemprek ka Karbiang long ara tum ke hemprek se kar iposi ni tum ke hemprek nang je po amen ban si tum arleng theke man aposi ni tum nang ke je Karbiang autonomous council pen ni tum chingwai chi rai lo Karbiang long ara tum ake mang nang pacun pinon kali le putan nitung council setamela dak nitung ga government pe masih tum resign po rada ke mang nang pacun pinon pusi latung siki claim nang ji Karbiang long autonomous council pe konal lo ka puthai nang ko
dak la kecerai lo ke assembly tu Assam assembly long puthai nang ko mati dik hada chief minister phan ke pekroi thek nai ke bang plia mele tum lo mati asi Assam chief minister tu phan NOC je ahok lo Karbi Anglong arada tung ke mang ajoding big lo potsi ni tum Assam gop pe na bangke ni tum thang ta pasik sa dun de lo ni tum pe NOC lo no objection certificate ko mani nak to ni kan sampai na tum phan separate state le nang PG super state le nang PG but to for ill implement no puta labang so NOC bangke da Assam assembly pen chief minister pen labang so order ha dil hinang nang pinangi mati ko malo da ito nang lipenili itu media pen so matung da wo to hadak NOC ki endam nang kuma ipak roi nang kuma assembly to phan matwa tu bang clear puro mati dik MLA people nang to makam jiklen pe det ke ahok pe na to 244 hem pe ke hang bote people rak han pikan marat ke lada pe ne no sinang to dun si Karbi Anglong je Assam sarkar pen ke thang ka pasik sakta velo ni ke me pen sini tung ke pilo Assam sarkar pen ke ni tung thang ni tung la tung phana lenden velo la tung ni ke hang ateng pen pe dona la tung hem pe dona pacutun pacudang na la tung ke kireng ninja rai ta tung pereng na la tung ke long nang ja rai ta tung pe long na hala tung ne senang tok pidak ko sande ili tung central gova phanlo nang ko central gova long ko malo ke claim nang ja ko matlo ili tum MP lo nong ki kibom MP ko matlo kumado song ben nong ke hai mal so MP BJP kan se hai mati ende nangle tung ana ja kong dulu putende prime minister fanda nangle tung malam nangle tung ke hada ke chura pe lo da ana do itu lo kan hadak le tumari pibo roi ta me na so hempre ke long le lo ate ke hana ya tu bicara itu tumari representative ke kumatlo hala da sarkar ke arlenge the da pe ni tung ke kari itum rada tum kari nang paci som pinangku ini tum akambai amun ni tum siningye dun dedet pulutan pe itum acar pa aru le kusalang ta konna lo hada ka se ke lipuke la hello rada tum ka chini nang ik bangke lasi nili puje bangke Dr. Mumin inudbek akamat hapenle Karbi Anglong BJP a government dotik council charitik lake 244A hanghe lake BJP sarkar pen 244A nang hempek nang pitekte nang piune nang pipe wala nang si Dr. Mumina bangke lamlir pen sonsi ini tum sulang do Karbi arar han nang tum luwok thanda khekte po joine se alangke Karbi doan nili phan kali nang li phan kali itum do ana Karbi Anglong phan si lang plot alam nang kaninje lagi megi kai ita BJP phan si kai nai daro council do phan si Dr. Mumin nuwet phan kali ante Dr. Mumin ili tum ardu senang Dr. Mumin komat lo Dr. Mumin komat lo lapel Dr. Mumin komat aparti lo Mumin lake inut bukajan MLA LC along election na hut rata tum si kangwai pen ke pahaya bang kopi party pen lo BJP party pen punuke alang nuvet le kaninje alam kali lagi arlo government along labang so ki thik alam posi alang angho pen chon plot sekresi alang tung ke chingrai laki ahop laki pipi BJP government do ki ke alam ki chini dak ajo ini se alang ke angho aning la pen bar plot lo isi ke misen lo BJP a ota dur bang ke rata tum non chini dak je Karbi Anglong BJP dotik hempe hanghe la ke rap hang chong thui po bangke pini la bang so inut ini tumapan Karbi anti Karbi alam ninje ha imala tumpang barala hal ta kachisong mesen kadu beta ningjangge chikro yon ne aprang hopta ini thom ne aprang grup ko Karbi Anglong lang lo ili tum Karbi Anglong ari chue hem ajo ini kuan na million kuan na crore ahem je kimdat po ajo ni bangke BJP nongkar bitung thurpa megi kai anti Karbi pusi puhala sohota lalam ti si ajo ni ahem pe ne tapi ni ke or Karbi Anglong long itung hemi jangre aklim ang party kok tiki silok atum anak ke man template nai 244E nangi po alam nang saya laki ali ave nang tungki lulo pusiku
alang li kaning je bangi pinige hemprek penan pas na tumke hemprek long thulo bosipu hemprek le long thulong na tumke loss rong bosipu la si tumke hemprek hang jasemet pet ke tumke jasemet pet development khana pa thele tum hemprek hang kali inili tum hemprek hang ke emi thang apan kache raje phan elong le phelang elong ri la pen ekhe la pen dak non is bisar lam hala bangso hemprek ka bida joini si pinige nili tum bangke hemri da beson an event si hemri ke kon long le na ki thi inter district ponoi la po ho state border pono angkon kaddo we bang along bang bang ke che ki beson nang cherai dar khangil pini di phong kang pilangsna karbitum pini phai kon sido business hin ponoi boring mar sai ponoi karbitum bang aphai sigilong just aphe pi bang ke hala nangki pu ini tumhana ke jong hala bang kama tha thek the po la pen ka buji je ke thek the po ti tumhana poson kaning je hala bang ke jasemet pet bang ke karbia tumhana ke lang re ma posi pini nang ning je haidat song tumhana pini mane che song ko mane karbitum che song ko mane karbia phai tum ngata pati bogam edipo ko mane karbitum mangai pini che song ko mane karbitum ake ngar domam cheng cheng edipo hala son bisar pini karbi phanang kang pi bang ke nang lang ro son simandet la pen boka jano hala dak development ka dak development thang da be development hada ke doge pini development ke doge tum hala so development lekin nai kali ke tum ke pini hada ku pini CCI da isi enda sudo koklo bokaja no hada ka prek prek isi border angkan pilo da ajak isi ni bisa pini numol momen na me thang ben ke japon ning development ke da thang na tabi ke la pini tuman la poson development ke tuman nang re ini tuman development ke nang ke nili tum jungjung kacari un jungjung ajak kong hala so development nak sinangi ke methang jungjung kacirai la pen longle phelang la pen ke jase met pet kacirai kom la pen ki thir hala so development nang sinangi pini ko pini a infrastructure ke dak nang kimpo bari building tepo nang kimpo penap dik la so building tepo jong se pini ko mane ake chitu nang cerai tepo la so development do ta piale lo pini jong se dak railway station nang kimpo dak railway station dak north east ong la dak isi thedung isi dak railway station nang kimpo la dak hala so railway station nang kim det benefit angkang pi jong se la so railway station ong se dak ke chi si do tepo te development piale lo difu medical isi 2448 ta bangi mati ini people karbiang long le phelang bang nang dominate that bang parok kebe ke chia tung ang ton chirai long la posi 244A nang ne bukan ye hai mati bini yong sila dak hema ki thira be la tung puta be thana be la dak no man thur non pu jong se lang tun ki thur ja right do dak ki du ja right da be ja pong be dak pusote la puson ni ye hai man hai tu ni ye hai ma tak kumano ko paningi karbiang long termas council si jakong ke pi karbiang long termas council la tom sila bang so right ki pi mati 244A nang nilo puke ate chikrong nai la tum chikrong rele ko sondo ate la ke BJP MLA mati la si nile tum pu bangke nona pora bangke adu le tum sorsar adu le me kai sita ni tum mang ke puye bangke ili tum karbia phan karbia long ri phan ke la bang so nona por me ke kai bangke ninge jang ye posi joka kai itu tani yang ye ningpung kita la bang so ke kai re pa bangke ili tum hala bang so ali phan thang da thek long le jong sila bangso ningi pung binong lo chok che binong yung sinikang sam sila purte apor nang leji MLA election na bangke BJP chok chip ko bangke rata tung jong thip nang po hala so ki jong ta chimhong da nang ne chidalun da nang ne nang li penili athe bang ta vodi pa ga yi tung ta vodi pa ga yi da bang so vodi pak ka bangke kan bia tung bangke je BJP phan nang ne po abang sinang nang po la halo ni tung bang kachuni ri bangke athe non pijar lanta asapot nili ni itu bang rada tum ka mokinaye bangke labang soalan 244A ke karbiang long nang ne polam kaningje bangke doktor Mumin Inut MLA anuvet le kaningje alam kali lagi karbiang long nonang ke cari ningkan krepo ningkan koy nang ke plengpo sitame non alang tum election MP election puno MLA election puno MSC election puno election adu tin sik hemprek 244A ke hang ase antong ka cipila tu tante Delhi talang tum tuma prime minister lo BJP pensi la pendak asama lo nang kicak pling nang pihet the pu ili tuma phan ili eji sonang gong dun het ki ke bang fuge data BJP pela CM lo chief minister lo la daga mata jangkong karbiang long ke nong nam ka chi thang long nong nam ke mi ka do be sonang do karbiara kardom ri ili tumar nam ke la data CM ta BJP pensi ka haya CM lo
Nanti ningkan kep krepo ingkoi hemprek ke hang non antara da pan plat dak han teke kudak ang dengan lo non kili. Hemprek ke hang nang jar lenge the tunga pansi le tungke ke ceng awat pansi karbing long arat ake mangke 244A pulo kente. 244A ni tunang hang pipo ni tumpanang pahai non pusi arong anut ahem kiludam si labang soalam caki pi karbing long radapan labang so karbing long rad hang cak yoni sekar biar radatum anut tidak ningke the alang tumpan vut people pahai lote hemprek nang wan pipo tang ho pu rada tum aning ke aning kacing samposi non ke hai bom tum han ki pisi ki pahai lo mati ente ko mat lo non hempre ke pahang lampo dharna ke padudang ke isia timbi po ingwai po bang haroi si ini bang suri siba poisa koros po hala tum dharna padom po tak ki han vek na ya tum ko mat lo rat han ke chak la puluh meeting naik kelong inubaga MLA inubaga MP inubaga ACM inubaga MEC tum ta cak kita nampo ni tum le hampre ke wala ya tum gali nang tum song na pan tum tangka nang pipo nang tum si song na nangi hoda dharna tu dame ko na nang tum la meeting along a meeting hosi nang tum jai nai nang tum meeting hosi son lagi tu gali det kente karbin long organization do anak pan non po nang tum pan di hinang toy po kita ke ni tum tangka nang lo dun po nang tum ci songa mo ni tum hai lo te tangka ma hakiri ni tum lo kole nang tum gera phangi chak kalimati nang tum ki chak ke ade ki chak ke ni tum bana pa hai no ni tum bana pa hai lo te ni tum hemprek nang man pipu nang tum si ki chak ke ta ki chak tum bang ke don de hala bang thang ta we pe da melang le tum do unde la pen karbi ya tum me thang puta reng lor sita me puta do ko pidala tum cikim bor ida cerai bor idat pura akachi song ningkan isi leplop tanglok non kan hini ta ke partu lipo sita me karbeng lo autonomous council atu ta lam chak ta pilo rat atheng no kachi song karbiatum songja polo labang so pijar long le kachi song joine arenga buke so pen avi doi ang an police army atum ki tur ke sak ke dong ke si la puson e mek anden si li tong phani chene gololo sita me piniar ni karbi mithang karbi anglong mithang karbi akheya tum si MP ta ke ma MLA ta bang pliang bong ke bang ke thom ke karbi MLA sinang ke man nang ke hai nang ke ong MEC ang bong ta bang para trok ang bong pen ke karbi tum MEC sinang ke ong MEC EM nang ke malta karbi atum si EM nang ke man ke ong ACM lo kian ta ini tum karbi ang long angke CM tami karbi tum si CM ke man cita lapu ana jakong karbi ang long la ana jakong ke do khip nang ji cita mi pini ani claim un edat pini non hejong rong para sangho ningji ponglo non ili tum nini ni thomang bong suluk sudak alam inot MLA alang ta chitherak nai ta chitherak mane alang agyan ka belo lapen isi bangeli tu monthi pemenai alang likuson sikaninje dasi hala innovate MLA bang si chipinda de lo karbi anglong ke ne LAC ke developing lo posi development ni ke claim ke da make pi ka joini karbi anglong BJP MLA MP CM atundo anang bong pen ne inut bokajan LAC ne inut MLA ki claim along rekta awek ni ke developing lo posi do anakar bi tun ke nangalang dun silet ajules lo ko alama alang likan ni long po bangke ili tumrada phanle nangalang plot quality itu ne therang nai adila CM atum si therang nai MP tum si therang nai ba thom MLA tum si therang nai ti doana EM tum si therang nai agyan da gabela tum busikar julun map Kupusi ke paniya hai lo, paniya hai mane, aku ini tu misiban mat hadam lo pate mat hape menai kan biang lo.